Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Rupakshunwan katingapaq mañay. Chasna ruraqpika manataq kutinka kanmanta anchurishunchu. Kankushka kawsaywanka kanchatamari alabashun. Tukuyta mandakuq mandak Diosa. Ñukanchiktaka ñawpa alli kashkaman tigrachiyari. Kushiklla ñawiwan rikuwayari. Chasna ruraqpika chay llakimanta ruhishunmari. Salmo 80, 18, 19. Yallitik sustulla kanapaqka mana maykaruta rikunachu kangi. Noticiakunata uyay, asha minutukunata social party uyuyta shuri, rikushunmi yuyta apishunmi, rupak shunguta ministishkata, kutinllatak ñukanchik ñawpaqman katingapaq. Imashinami kay mawka testamentopi Ezequiel runaka, rikurkami imakunapish ñamana paqtaypaq kashkata. Kay punllakunapish chayshinallatik rikuytukunchik. Ima viciokunapi watarishkashina, umashka, krichishka, mana kashpaka shuk wawa qhariyaq mana kasuq kaqpi, chaykunaka imashina mana allitukuypaq musuqyaypaq shinami rikurin. Chasna kaqpipish Ezequiel runaka tukuy ishkiyuytami ladomun sakirka, payka Dios imanishkatami parlarka willarka. Chaymantaka tullukunaka tandarirkakunami kawsaytami hapirkakuna. Tukuripika rikuytukunchikmi mandak Diospaq shuk hatun ejército kanamunmi chayarka tukuy chay chakishka tullukunaka. Imashik tukunga punllanta ya Diospi shungumanta krishpa paypaqman huchuyaqpika paymi musuqta ruranga. Salmo 51:10 nin, Tayta Diosa ñukapika chuya shunguta churawayari, kanta kasuq alli espirituta kuwayari. Maypitik rikushkangi wañushkashina kaqpi ya Dios kawsayta apamushkata. Shuk apanakuypi kanchari, shuk imata yachanapi, mana kashpaka shuk ima muskuypi chari kan. Maypitik krinata hichushkangi. Mandak Diosta mañi rikuchichun, kikinpaq wasiykuman, trabajuman, mana kashpaka ayllu llaqtapi, rupak shunguwan katinapi imashina kikin ayuditukungi. Ya Diosta mañi kikinpaq iglesiapi, kushikuywan, tandallakaywan, kari-kaywan, krinawan, mana misakanawan, shinallatak tukuy Diospaq espiritu yuyachishkawan hundachichun. Tukuripika ñukanchik hawapacha yaya imanishkatami katina kanchik. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.